Kom ons bestudeer God se woord met die titel, 'n keuse vir die oomblik en 'n keuse vir die ewigheid. 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Baie mense is bekommerd terwyl hulle in hierdie wêreld leef. Hoe moet ek my lewe leef om te sê ek het dit goed geleef? 어떻게 살아야 제대로 잘 살았다라고 얘기할 수 있을까? Dit is hoekom sommige mense sake doen om rykdom te versamel. 재물을 모아보기 위해서 뭐 장사를 한다, 사업을 한다, 기타 또 Hulle 다른 probeer verskillende 방법을 metodes 가지고 en werk hard om rykdom te 자신의 verkry. 부를 축적해보려고 노력도 하고 애도 씁니다. 또 Anders 다른 soek 사람들은 eer in hierdie wêreld. 이 세상에서 명예를 얻기 위해서 여러 가지 계획도 하고 진행을 합니다. 우리가 Selfs al bereik ons baie dinge in hierdie wêreld, is ons lewe op aarde tydelik, net 70 tot 80 jaar. 이 땅에서의 그 삶은 7, 80년이라는 한시적인 어떤 삶이 될 수밖에 없습니다. Dit is die 결론은 이제 gevolgtrekking 그렇게 waartoe ons 가게 kom. 되는 것이죠. 예, Die 그러나 Bybel leer ons egter dat die hemel 한국의 그 ewig is. 일은 영원하고 영원한 세계라고 이렇게 알려주고 있습니다. 이 땅의 God sê vir ons 시간으로서는 dat ons eindelose 청량할 tyd 수 sal 없는 hê, bo aardse maatstaf. 무한 광대한 시간이 Ons moet dus vra, moet ons vir die oomblik 주어지게 lewe, 된다는 것을 of kies wat vir ewig hou? 일깨워주고 있기 때문에 이 순간을 위한 삶을 우리가 살 것인가, 아니면 영원을 위한 이와 같은 일들을 선택하며 사는 것이 현명할 것인가. Byna 8 biljoen mense, so sand op die oewer, leef elkeen hul eie lewe. 수많은 사람들이 그들 나름대로의 오늘의 삶을 살고 있습니다. 이 Hierdie 삶이 lewe word eweveel aan elke 지금 전 persoon 세계 reg oor die 모든 wêreld 사람들에게 gegee. 동일하게 다 주어지고 그 24시간이라는 God gee vir almal 24 uur, ongeag die land of streek. 또 어떤 지역이든 하나님께서는 공평하게 다 허락하셨습니다. 근데 Sommige 순간을 leef net 위해서 vir hierdie kort lewe 이 op 땅의 aarde. 삶만을 생각하면서 오늘 하루의 시간을 보내는 사람들이 있겠고, 우리와 같이 Maar ander, soos ons, berei voor vir God se 천국을 ewige 그 미래를 koninkryk. 위해서 준비하고 예비하는 사람들도 없잖아 있습니다. 예, 그래서 Salomo, 'n 이들의 voorvader van 그 geloof, 선진 솔로몬의 그 기록을 보면 예, 솔로몬은 아무 여한 het op die 없이 beste manier 이 gelewe 땅의 wat almal 모든 op aarde wou 사람들이 hê. 가장 바라고 원했던 예, 그런 어떤 환경과 삶 속에 생애를 했습니다. Hy was 'n koning. 왕으로서 살았지요. 눈이 원하는 것은 Hy het niks weerhou wat sy oë begeer het nie en het alles verkry wat hy 가지고 wou 싶은 hê, 것은 가져보지 않는 insluitend 것이 mag, rykdom 없다고 en 할 roem. 만큼 Maar op die ou end het hy 권력도, gesê, 부도, 명예도 모든 것을 다 이와 같이 취해봤습니다만 마지막 순간에 남겨놓은 그 내용은 alles is sinloos. 헛되다고였습니다. 이 Hy 땅의 het dit 그 toe nie 모든 gesien nie. 삶들이 Maar hy het 그것을 teruggekyk en 진행하는 gevra, 순간에는 hoekom het ek dit 느끼지 gedoen? 못했지만 세월이 지나고 이렇게 되돌아보니까 저런 일을 내가 왜 했지? Hoekom het ek so 저런 것을 omgegee, 저렇게 slaap verloor 신경을 en my 쓰면서 gesondheid 밤잠을 benadeel? 자지 아니하고 또 건강을 해쳐가면서 왜 저렇게 As hy terugkyk, wat het hy gevind? 되돌아보니까 모든 것이 다 어떻더라고요. Hy het gesê dat dit alles betekenisloos was. Hy het dinge blindelings nagejaag wat nie die moeite werd was om voor te leef nie. 가치가 없었던 일들에 그 순간에는 멋모르고 Sinloos, 그렇게 volslaa 뛰어들어가는 sinloos, sinloos, volslaa 그래서 sinloos, alles is 헛되고 sinloos. 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Dit was die 솔로몬이 begin van 기록한 Prediker, 그 geskryf deur 전도서 Salomo. 맨 첫머리에 나오는 결론이었습니다. Hy het vir die oomblik gelewe, so hy het nie vir die ewigheid voorberei nie. 영원한 미래를 준비하지 못하고 순간적인 어떤 Toe hy 즐거움, teruggekyk het op sy lewe, nadat hy slegs kortstondige plesier nagejaag het hy besef, 자신의 삶을 되돌아보았을 때 모든 것이 다 alles is sinloos. 헛되었다는 것입니다. Hy het afgesluit. God vrees en sy gebooie hou is die regte en beste lewenswyse. 지킬 줄 아는 가치관과 목표를 갖고 사는 것이 참으로 올바르고 인생으로서는 가장 중요하고 지당한 어떤 삶이라고 이렇게 설명을 하십니다. Terwyl ons dit sien, laat ons vra, sal ons vir die oomblik lewe of vir die ewigheid? 선택의 시간들을 우리가 살 것인지, 영원을 위한 선택의 시간을 살 건지를 Ek vra dat die tyd wat ons oor het nie verniet geleef sal word nie. 헛되지 않는 그런
삶이 이어지기를 부탁을 드리겠습니다. Kom ons 전도서 open Prediker 1장 hoofstuk 다 같이 1. 한번 열어보도록 합시다. Prediker 전도서 hoofstuk 1 1장 vers 1절의 1. 말씀 보시면 Die woorde van 다윗의 아들 Prediker, seun van Dawid, 전도자의 koning in Jerusalem. 말씀이라. Sinloos, 전도자가 volslaa 가로되 sinloos, sê 헛되고 Prediker, 헛되며 sinloos, volslaa 헛되고 sinloos, alles is 헛되니 sinloos. 모든 것이 헛되도다. Watter voordeel is daar vir 'n mens met al sy inspanning waarmee hy hom afsloof onder die son? 자기에게 무엇이 유익하고 Geslagte kom en geslagte gaan, 한 en die 세대는 aarde 나고 bestaan vir 한 altyd. 세대는 오되 땅은 영원히 있도다. Die son kom op en die son gaan 해는 onder, 떠나가지며 en haas hom na sy 그 plek waar hy 어떤 곳으로 opkom. 빨리 돌아가고 Die 바람은 wind waai na die 남으로 suide 불다가 en draai na die 북으로 noorde. 돌이키며 Dit 이리 bly 돌리어 draai en 저리 draai, 돌아 op sy kringloop keer die wind 불는 곳으로 telkens 돌아가고 terug. 모든 강물은 Al die 다 strome 바다로 vloei na 가는데 die see, maar die see 바다를 word nie 채우지 vol nie. 못하며 Na die 어느 plek 곳으로 waarheen die strome 흐르든지 vloei, 그리로 daarheen vloei hulle 일하여 altyd 하루가 weer. 아니라. 만물의 Alles bly 피곤함을 aan die worstel, 사람이 mens 말로 kan dit 다할 수 onder 없나니 woorde nie bring nie. 눈은 Oë raak nie versadig van 봐도 sien en 족하며 ore raak nie vol van hoor nie. 귀는 들어도 차지 아니하는 Wat ook al gebeur het, dit is wat gaan 이미 gebeur, 있던 것이 en wat ook al 후에 gedoen 다시 is, 있겠고, dit is wat gedoen 이미 gaan word. 한 일을 후에 Daar is 다시 niks 할지라. niets onder die son nie. 해 아래는 새 것이 없나니 As daar iets is waarvan iemand sê, kyk hier, dit is niet. Dit het reeds gebeur in die tye wat voor ons daar was. 우리 오래전 세대도 이미 있으나니 Vroegere gebeure word nie onthou nie, en ook nie die latere wat nog sal gebeur nie. Daar is aan hulle net so min herinnering as aan dit wat sal gebeur teen die einde. Van daar af verduidelik hy in detail. 이어지는 내용들이 이제 조목조목 Hy het dinge gelys wat so nutteloos is soos om wind vas te gryp. 허망된 일들이었는지 Begeertes na geld, eer en ambisie. 물질 소유욕 또 명예 소유욕 또 온갖 그 공명심에 대한 부분들까지 전부 Hy het geen werklike voordeel 알고 gevind nie. 보니까 결국에는 자신에게 유익되는 일은 아무것도 없었다는 사실을 Salomo was nie die enigste een nie. 솔로몬만 그런 것이 아닙니다. Alexander die Grote, 'n beroemde held, het 'n groot droom gehad. 알렉산더 대왕도 꿈은 대단했습니다. Hy het gedroom om die wêreld te verower, maar hy het jonk gesterf op 33. Sy laaste wens was: 죽으면서 laat my hand uit my kus hang sodat mense kan sien dat ek met niks weggaan nie. 마지막 유언으로 그걸 남기고 죽었습니다. Elke kind word met vuiste gebal gebore. 태어날 때는 주먹을 쥐고 태어난답니다. Hulle word gebore om alles te wil begryp, die wêreld op te 모든 eis. 것을 다 쟁취하겠다. 이런 어떤 욕망으로 태어나지만 갈 때는 Maar as hulle weggaan, gaan hulle met leë hande, 아무것도 met 잡은 것이 niks. 없습니다 하는 이렇게 빈손으로 돌아간다는 Om vir 사실을 almal hierdie waarheid te wys, dat ons hierdie wêreld met leë hande verlaat, het hy gevra: laat een van my hande uit my kus hang. 손 하나를 내놓도록끔 하라고 명령을 했다고 합니다. Dit is waar vir ons lewens op aarde. Ons dink hierdie besigheid sal groot wins bring en dat werk groot dinge sal bring. Die aarde se stelsel kan egter niks ewigs bied nie, want hierdie aarde is die asielstad. 그런 어떤 영원성을 띤 것을 기대할 수가 없습니다. Die aarde is 'n tydelike plek. 가는 곳입니다. 그래서 Dit is hoekom baie filosowe, wyse manne en die Bybel dieselfde sê. 현인들이나 성경의 말씀도 그렇게 기록되어 있습니다. 이 땅은 Sê dit nie ons is reisigers wat deurreis nie. 스쳐가는 나그네 세월이라고 했고 나그네 길이라고 Mense 이렇게 weet dit nie. 말하고 있지 않습니까? Hulle dink, hierdie wêreld is alles. 나그네 Wat gebeur op die ou end met hulle? 깨닫지 못하고 이 땅이 모든 것이 다 있다라고 생각하기 Hulle kan net 때문에 sê, dit is alles 태어나서는 betekenisloos. 어떻게 합니까? Die lewe laat niks oor nie. 헛되다. 인생이라는 것이 이렇게 아무것도 가져가는 것이 없다. 이런 Hulle 어떤 ken nie 결론에 hierdie aardse 도달할 ware 수밖에 aard 없는 nie. 것입니다. 이 땅의 구조를 몰라서 그렇습니다. Die wêreld is nie gemaak om ons geestelik te vul nie. 뭔가를 채워주는 어떤 구조로 영적으로는 되어 있지 않습니다. Waar is die plek om 그것이 hierdie leemte 채워주는 te vul? 곳이 어디라고요? Is dit nie ons ewige koninkryk van die hemel nie? Dit is die koninkryk van God. Daarom het Jesus vir alle mense gesê om in God te glo. 하나님을 믿어야 된다는 사실을 이와 같이 알려주기 위해서
Hy het in die vlees aarde toegekom en is vir ons sondes gekruisig. 십자가에 못 박히시는 이런 일도 서슴지 않으셨다는 사실을 우리가 Die 성경을 Bybel 통해서 vertel ons 알 dit. 수 있는 일입니다. 이 땅에 So, die 가장 wysste mense 지혜롭고 vandag is diegene wat in God glo en die werk van God doen. 하나님을 믿는 사람들이요. 하나님의 일을 하는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 예, 그래서 Alhoewel Salomo die 솔로몬도 koning van 지혜의 wysheid genoem is, 왕이라고는 het sy lewe met een 자신이 antwoord geëindig. 얻은 마지막 삶의 그 답은 딱 한 가지였습니다. 전도서 Van Prediker 1장부터 hoofstuk 1 tot hoofstukke 10 en 11 skryf hy dat ons lewens gevul is met niks zeggende dinge wat is soos om na die wind te jaag. 이와 같은 일들로 우리 인생의 삶이 전부 채워지더라 하는 것으로 기록되어 있고요. Kom ons gaan aan na 12장으로 hoofstuk 넘어가 12. 보겠습니다. Prediker 전도서 hoofstuk 12장 12 vers 7절의 말씀 7. 보시면 흙은 Die stof na die 여전히 aarde 땅으로 terugkeer soos dit was 신은 en die 그 lewensasem 주신 na God 하나님께로 terugkeer wat dit 돌아가기 gegee 전에 het. 기억하라. Wanneer 'n man 사람이 죽게 되면 sterf, keer sy 육체는 liggaam terug na stof. 흙 속에 Sy 묻혀서 gees, sy siel moet 흙으로 na God 돌아가게 terugkeer. 되고 우리 속에 허락하신 그 영혼, 즉 신은 하나님께로 다 돌아가야 된다고 했습니다. So ons siel is die essensie van ons lewe, is dit nie? 우리 속에 있는 영혼 아니겠습니까? Die siel leef nou in 'n liggaam. 입고 있는 상태입니다. Maar wanneer ons sterf, skei gees en liggaam. 육이 분리되게 되니까 육체는 흙으로 Die liggaam 돌아가게 keer 되고 terug na 또 stof. 우리 속에 있는 Ons gees gaan na God se ewige koninkryk. 하나님의 그 나라로 돌아가게 되는데 거기에서 세상이 말하는 Dan word besluit, sal ons hemel toe gaan of vir ewig in die hel 하나님 gestraf 나라에 갈 word. 것인가? 아니면 영원한 지옥에서 세세토록 Die Bybel sê 형벌을 ons 당할 toekoms 것인가? is dan bepaal. 이런 것이 이제 결정이 된다고 성경은 알려주고 있습니다. Dit is Salomo se gevolgtrekking uit Prediker. 결론이 그렇습니다. 8절의 말씀 봅니다. Kom ons kyk na vers 8. Wat sê hy? Sinloos, volslaa sinloos, sê die Prediker, alles is sinloos. Nou, as u dit lees, sal u dalk voel die Bybel klink baie hartseer en hopeloos. Maar dit is nie so nie. 내용으로서 구성이 된 책처럼 느끼실지도 모르겠는데요. 결단코 아닙니다. Die skrif leer ons om getrou op aarde te lewe en te kies om God se seën in sy koninkryk te ontvang. 하나님께 복받을 수 있는 이런 제 선택을 해야 된다는 것입니다. Kom ons kyk na Salomo se gevolgtrekking in vers 13. Kom ons kyk na vers 13. Die slotsom is, nadat alles gehoor is, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na. Dit geld immers die hele mensdom. 이것이 사람의 본분이라고 했습니다. 하나님을 Hy 경외하고 het tot die gevolgtrekking gekom dat die verstandigste manier om op aarde te lewe is om God te vrees en sy opdragte te 이것이 이 onderhou. 땅에 살아가는 인생으로서 가장 현명한 삶이라고 이와 같이 결론 내렸습니다. 그 Wat 외에 gebeur op 어떤 die ou end 지식을 met ander 탐하는 dinge, 것, soos om kennis, roem, rykdom of toegeneentheid te verlang? 이성을 탐하는 것, 온갖 어떤 그 내용들은 결국 끝에 가보니까 다 어떻더라고요? Koning Salomo het gesê, ek het besef dat selfs dit die najaag van wind is. 잡히는 것도 Eenvoudig gestel, niks bly oor nie en niks word verkry nie. 결과가 주어졌다는 것을 이건 뭐 Dit is nie net waar van 솔로몬뿐만 Salomo nie, maar ook van die groot figure van die wêreld, wat almal dieselfde verhale vertel. 얘기들을 그와 같이 하고 있습니다. 그 Is dit net 위인들만 waar 그런 vir 것이 groot mense? 일반인도 마찬가지입니다. 보통 Dit is 평범하게 dieselfde vir 살아가는 gewone 다른 mense. 사람들 Selfs gewone mense sê, toe ek jonk was ek ongelooflik. Maar soos ek oud geword het vriende, bure en almal anders weggegaan of gesterf. 나이가 들고 보니까 친구도 떠나고 주변의 사람도 떠나고 이웃도 떠나고 모두가 다 사라지더라. 내가 뭘 위해서 이 세월을 이렇게 Ek weet nie 살아왔는지 hoekom ek hierdie lewe geleef het nie. 그렇게 Meeste 얘기하는 mense 사람들이 sê dit. 거의 대다수라고 봐도 과언이 아닙니다. Het God nie die Bybel gegee om ons die wysste lewenswyse te wys nie? 살아가는 것이 가장 현명한가를 일깨워 주기 위해서 하나님께서 이 성경 말씀을 주셨던 것 아니겠습니까? In die boek Prediker hoofstuk 12 het Salomo gesê, die slotsom is, nadat alles gehoor is, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na. Hy het gesê dat dit die mees regverdige manier is om ons lewens te lei. Hy het alles probeer.
Hy was 'n koning, het baie vroue en byvroue gehad. 수많은 처와 Maar dit was alles 거하지만 nutteloos. 그것도 다 헛된 일이었고 솔로몬의 재산이 엄청났죠. Salomo was baie ryk. 재물들도 다 Sy 의미가 groot rykdom, kennis en eer was egter alles nutteloos. 다 의미가 없더라는 것입니다. 생명이 이제 Toe sy lewe verby was, het hy gesien dat alles wat hy gekry het hom nie kon red nie. 모아두었던 것이 자기의 생명 하나 건져낼 수 있는 그런 도구도 되지 못했더라는 것이죠. Almal, ons moet ons lewens regstel en nie vandag se Bybelleringe ignoreer nie. 내용들을 흐트러게 듣지 마시고 우리 삶의 어떤 그 방향을 바르게 정리해 가야 될 필요가 있겠습니다. Ons moet God se werk ywerig doen. 하나님의 일을 우리가 힘써 해야 되겠습니다. Ons moet ernstig bid en ywerig God se woord bestudeer. 또 열심히 세상을 또 깨우쳐서 Ons moet ons hele hart, verstand en krag toewy om die wêreld wakker te maak. 천국으로 다 인도해 갈 수 있는 이런 일에 Alle mense tot bekering te lei en hulle na die hemel te lei. 기울일 수 있는 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. So wys God vir ons sy koninkrykswerk in 1 Petrus. 베드로전서에서는 이렇게 알려주고 있습니다. Kom ons lees 1 Petrus hoofstuk 1 vers 7. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 7. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, wat ontvang julle, naamlik die verlossing van julle siele. Wanneer ons siele gered is, waarheen gaan ons? 어디로 가게 됩니까? Ons gaan na die koninkryk van die hemel, ontvang sondes vergifnis en die ewige koninkryk binne. 가서 거기에서 세세토록 하나님을 모시고 세세토록 Sal ons nie saam met God lewe en sy seëninge vir ewig geniet nie? 영광된 그 시간이 주어지지 않겠습니까? In 1 Korintiërs hoofstuk 2 het die profeet die hemel so beskryf. Kom ons gaan aan na 1 Korintiërs hoofstuk 2. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 9. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. 1 Korintiërs hoofstuk 2 sê vir ons dat die hemel wat God voorberei het vir diegene wat hom liefhet, verbeelding te bowe gaan. 상상할 수 없는 상상 이상의 세계라는 것을 고린도전서 2장에서는 우리에게 또 알려주고 있습니다. 'n Heerlike wêreld wat geen oog gesien, 귀로도 듣지 못했고 마음으로도 인간이 가지고 있는 oor gehoor of verstand 상상력을 bedink nie. 동원하더라도 그 세계의 아름다움에 도달할 수 없는 이런 God berei dit vir ons voor. 세계를 우리 하나님께서 마련하고 계시고 우리 위해서 준비하고 계신다고 이렇게 일깨워주고 있습니다. Dit is die wêreld wat Paulus in die derde hemel gesien het. 그 셋째 하늘에 대한 말로 형언할 수 없는 위로가 있고 말로 Daar 형언할 was 수 troos 없는 en tonele sonder woorde. 광경들이 펼쳐지게 되는 곳입니다. Daniël het gesê dat heilige mense daardie wêreld vir ewig en altyd sal besit. 영원한 세계라고 했고 사도 In 1 Korintiërs hoofstuk 2 het Paulus dit 눈으로도 geskryf. 보지 못하고 Ons sal 'n wêreld gegee word wat geen oog gesien het nie, geen oor gehoor het nie en geen verstand het dit voorgestel nie. Almal, as ons glo dat hierdie wêreld werklik is, kan ons nie gewone lewens lei nie. 그냥 평범하게 이렇게 살아서는 안 됩니다. As ek hierdie wonderlike wêreld kry, wat moet ek doen? 그 세계에 가서 내가 어떻게 해야 될까? Ons moet die taal 언어도 voorberei. 준비해야죠. Moet ons nie alles oor daardie plek goed bestudeer om daar te woon nie. 문제가 없도록끔 만들어야 되지 않겠습니까? 또그 Ons moet ook dink, wat kan ek doen om God te behaag wat daardie wêreld regeer? 기뻐하시는 일이 무엇일까? 생각도 해봐야 되겠죠. As ons in die ewige hemel glo, wat moet ons daarvoor voorberei? 천국을 위해서 무엇을 우리가 지금 준비할까? Watter lewe moet ons op aarde leef?
Ons moenie leef om ander te beïndruk nie. Hoe moet ons van nou af leef vir die wêreld wat ons begeer? Ons moet onsself herbelyn. Is dit nie hoekom God se leringe binne die nuwe verbond georganiseer is nie? Ons hou die Sabbatdag en die jaarlikse feeste. Ook roep God se woorde sy volk op om goeie dade in Sion te doen, om sout en lig vir die wêreld te wees. Dit is alles voorbereidings om die koninkryk van die hemel binne te gaan. Dit is nie iets wat ons kan kies om te doen of nie. Dit is iets wat ons almal getrou moet doen. Ons glo in die koninkryk van die hemel. Soos 1 Korintiërs hoofstuk 2 sê, ons glo in 'n wêreld wat geen oog gesien het nie, geen oor gehoor het nie, geen verstand bedink het nie, ons in sal wees. Ons glo God se belofte. Dan moet ons dink oor hoe ons vir daardie wêreld moet leef. Wat is die lewe van 'n reisiger? 'n Setlaar se lewe is anders as 'n reisiger se lewe. Setlaars kan kla wanneer muurpapier by die huis armoedig of gevlek is. Hulle kla dalk en probeer dit regmaak, maar wat van reisigers? Reisigers hoef nie te kla nie. Hulle vertrek die volgende oggend. Daarom het God ons lewe op aarde die lewe van 'n reisiger genoem. Dit is hoe ons lewe is. Word ons lewe nie 'n pelgrimsreis genoem nie. Soms bly ons dalk in 'n huis met skoonplakpapier of 'n effens vuil een. 'n Reisiger hoef nie te kla as die kamer effens vuil is nie. Hy moet die volgende oggend vertrek. Daarom moet ons tevrede en dankbaar wees vir alles wat God ons gee. Is ons bestemming nie die koninkryk van die hemel nie? In die hemel is alles meer as waarvoor ons hoop of begeer. Die hemel is verby wat ons kan voorstel. Gelowiges moet nie hoop vir die hemel verloor nie, en ook nie vashou aan vlugtige aardse dinge wat lyding veroorsaak nie. 땅의 것 때문에 괴로워하고 고통스러워하고 그런데 매여서는 안 되리라고 생각합니다. 순간의 시간을 우리가 선택할 건지 영원의 Dit is aan ons of ons die kortstondige of die ewige kies. 그것이 우리 삶의 기둥이 되고 목표가 되어서 Wat ons kies, moet ons lewensgids en doelwit wees. Ons moet goed leef vir die hemelse beloning, verlang na God se ewige koninkryk. 위해서 또 오늘의 시간을 은혜롭게 또 살아갈 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. Kom ons lees Openbaring hoofstuk 21 vers 1. Openbaring hoofstuk 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. Nuwe hemel en 'n nuwe aarde beteken die heerlike hemel wat God vir ons voorberei het. Kom ons lees vers 4 om 'n paar dinge te sien wat daar sal gebeur. Kom ons lees vers 4. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal nie meer, wat sal nie meer wees nie, daar wees nie. Aangesien die dood uit sonde kom, beteken dit dat sonde self weg is. Met ander woorde, geen dood meer nie, beteken die ewige lewe is daar.
En die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 잊지 아니하리니 처음 것들이 다 지나가서 밀려라. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. 만물을 새롭게 하노라 하시고 En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. 하시고라고 했습니다. 이제껏 우리가 Dit is nie die lewe wat ons in die fisiese wêreld geken het nie. 물리적 세계에서 겪었던 이런 어떤 생활 환경이 아닙니다. God sê hy berei nou die hemel voor, waar alles nuut voel en hy wag vir ons. 천국을 지금 예비하시고 기다리고 계신다고 하시니까 말이에요. Ons kort aardse lewe kan nie ons ewige lewe oorleef nie. 이 나그네 삶이 우리 영원한 삶을 앞지를 수는 없습니다. Byvoorbeeld, as u vir ewig in die VSA kon woon in plaas van Korea, waar sou u belangstelling wees, in die VSA of Korea? 장착할 미국에 대해서 관심이 더 많습니까? 이 한국에서 그 생활에 대한 관심이 더 많습니까? Stel u voor u woon vandag hier, maar môre moet u in die VSA woon. U sal wel taal, wette en waarvan mense hou, leer. U sou dink, ek het so geleef, maar om in te pas, moet ek vind wat ek kort en probeer om daardie gaping te vul. 이제껏 나는 이렇게 살았지만 그들과 비슷하게 맞추려면 내가 또 부족한 것이 무언가를 발견하고 그걸 또 채우려고 노력해야 되지 않겠습니까? Hierdie aarde is vir ons so. Die hemel is vir die ewige lewe. Op aarde gaan 30 of 40 jaar in 'n oogwink verby. Indien wel, al leef ons op aarde, is ons ware tuiste die hemel, ons geestelike tuiste. Het ek 'n lewe gelei wat God behaag vir die hemel? Het ek reg gelewe? Het ek God verheerlik? Kom ons dink weer, kies ek vir nou of vir die ewigheid? 또 되짚어 보시고 순간을 위한 선택을 하면서 살고 있는가? 영원을 위한 그 시간을 선택하면서 살고 있는가? 좀 진지하게 Kom ons reflekteer opreg om Christene te wees wat God behaag. 하나님께서도 기뻐하실 수 있는 그리스도인다운 그런 어떤 면모를 다 갖추는 저와 여러분들이 꼭 되시고 Ek vra u om hoop na hierdie donker wêreld te bring en ander hoop vir die hemel te gee. 천국에 대한 소망을 또 안겨줄 수 있는 여러분들이 꼭 되시기를 부탁드리겠습니다. Baie voor ons het dieselfde gesê, maar by gebrek aan ervaring sê mense vandag, my lewe moet anders wees. 살아보지 못했기 때문에 경험이 없다고 해서 우리의 삶 속에는 다른 무엇인가가 있을 것이다. Daar was baie filosowe, wetenskaplikes, helde, koninklikes deur die geskiedenis heen. 수많은 왕족들 역사적으로 얼마나 많습니까? 그 많은 내용들을 다 모아 Al hulle stories stem saam met Salomo. 이 내용에 전부 똑같은 내용으로 연결되어 있습니다. U ken Napoleon, 'n groot held van die afgelope tyd. 건세사에 있어서 굉장한 영웅 아니었습니까? Hy is na Helena eiland gestuur. 섬에서 Voordat hy gesterf het, het hy gesê, 여기서 죽기 전에 남긴 말 한마디가 있었습니다. dit het gelyk of Jesus misluk, maar nou regeer hy die wêreld. 온 세계를 정복하고 있고 Dit het gelyk of ek suksesvol was, maar ek sterf alleen op hierdie klein eilandjie. 작은 외딴 섬에서 이름 없이 쓸쓸히 이렇게 죽어가고 Hy het bedoel, dit het gelyk of Jesus misluk, maar het daarin geslaag. 성공했고 Ek het gelyk of ek suksesvol was, maar het misluk. 실패했더란 말이에요. 그 삶에 Terwyl 대한 ons 어떤 hieroor 내용, nadenk, 우리가 vra ek dat 정리해볼 u 때 en ek Christus se suksesvolle lewe 그리스도의 genadiglik sal volg. 성공한 그 삶을 다 온전히 따라갈 줄 아는 그런 은혜로운 여러분과 제가 꼭 되기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. Vandag, wanneer u huis toe gaan, vra u self af, is ek werklik op die regte pad? 진실로 옳은 어떤 그 길로 제대로 가고 있는가? Alhoewel ek kerk bywoon, is my gedagtes nog in die 생각과 wêreld. 정신은 세상에 지금 빠져 있지는 않는가?
Is ek te wêrelds sonder die eienskappe wat God begeer? 하나님께서 바라시는 면모를 갖추고 있지는 못한가. Ek vra u om tyd te neem om na te dink en die hart te ondersoek. 성찰해 보실 수 있는 이런 시간적 여유도 다 가져주시길 부탁드리겠습니다. Deur dit te doen, laat ons daagliks met God wandel na die koninkryk van die hemel. 천국을 향해서 걸어가는 우리 모두의 Hiermee 발걸음이 sluit ek 되시길 vandag se preek af. 부탁드리면서 말씀 마치도록 Baie 하겠습니다. dankie. 감사합니다.